Unajiuliza mara nyingi, kwa nini muda wote unakuwa na hali ya uchovu mwingi? Hata kama hujafanya kazi ngumu, mwili wako unakuwa umechoka sana. Na unadhani kwamba pengine ukiwa una uchovu utapata usingizi mzito sana, lakini la hasha. Ambacho kinatokea kwako ni kwamba unapata uchovu mwingi, lakini pia usingizi, unapata usingizi kidogo sana. Ikitokea umelala masaa mawili ukashtuka, basi hautapata usingizi tena. Unapoona hali hiyo, usikimbilie kutumia dawa za usingizi. Fahamu ya kwamba tayari asidi yako imeenda kuathiri mfumo wako mzima wa fahamu, na hivyo inakuletea hisia mbaya zaidi na kuona kama vile unakufa kufa, unaota ndoto mbaya, unaota kama unakimbizwa, unakuwa na wasiwasi na kushtuka shtuka muda wote. Niko hapa kukusaidia kukupa suluhisho ya changamoto hiyo, kwa sababu nimeshawasaidia watu wengi ambao walikuwa na hali kama yako na wameweza kupona kabisa. Tupigie simu leo kwa tiba na ushauri ili tukusaidie namna gani ambayo itakusaidia wewe kuweza kurudi katika hali yako ya kawaida.